ada betul orang bagi Islam di juga koridor yang pertama orang yang juga koridor tidak ada ini dengan atau perform di sadar di koridor dia orang ada betul orang itu juga orang umum khas orang yang kita yang orang yang ada betul mengikuti format bisa ada orang bagi magina terus ke balik ke program itu dia tarik apa yang orang tahu kita sama ada apa baru ada di program tersebut namanya orang bagi betul di untuk tetap berpikir orang itu itu ekor anggota dari orang bagi dibikin dia orang hame yang juga dunia ini orang juga itu adalah kebayang untuk miliar lakukan ini yang mungkin mereka orang tersebut. Namanya orang yang dari dasar kepada syahid itu musuh kita dari hati orang kami orang ini. Minum ada pada wanita yang seperti dari malu ada dari bayar minum orang bayar ini musuh kita dari istilah salah dia ada filmi Abraham lebih lawat Ibrahim dan Ibrahim mengikuti kita menemani Abraham meninggi orang bisa sebenarnya ada Abraham dia kalau mengisi itu ada nama ini apa takkan menjadi minta sama berikan jadi Abraham menjadi baik lawat dia pertama kali Allah Subhanahu wa taala Adi, aku menurut masih ketika menggaris, komen kami menggaris, Allah Taala atur juga dua, mungkin mewasili dari itu kalau ketika kami jadi, kalau mereka ya sudah kan namanya juga Allah Taala atur juga, dia kata tadi mengajak jadi tanpa dua dan itu, bukan mereka kalau kita mana dia kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada di nakwala pura masyarakat pura tere iman pada nabi bis pada min para dan pada nabi bis kalau min pada
tedwari kama ko imam wong kit qur'an Allah wahi korabani inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya ama kasoran timang Allah rasulun nasha adi imam mistakonna duniyege hayatuga nasru devva hushime wa yawma yaqumul ashhad adi qiyamad duhu isme hame akoga me hankoram algo men libigenda ane filawlaki Allah wa hegotuga wakil kurumuge muhimmukan makan mativerikan Quran Allah wahi korabani in yansurukum Allah fala ghaliba lakum Allah subhanahu wa ta'ala tiyabame honna nasru devva fikam goni nama den tiyabame ko macha gadave gannane ehem bayakunuanete wa in yakhzulkum adi Allah subhanahu wa ta'ala tiyabame hon nikamet korava fikam goni nama faman zal ladzi yansurukum min ba'di Allah subhanahu wa ta'ala tiyabame hon nikamet korava fikam goni nama Allah fiwa den kom faratun hayya nasru denim wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun fahe mu'minun kama goni nama mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala wakil kurashe em algon men koranje masekata koruma fahoga ekalange dene ma fahoga den algon menge huriha ummide ves ekalange algon men ekalange barosave ekalange metu algon men heko hitan ebajehe ad ei wakil konog maniki algon men koranje kantata koruma ekuga Allah subhanahu wa ta'ala dua denne ma ekuga mikantata himma de wana faratki Allah kamuga gabul kurun hame yakuga mi hangora men libigenda ane muhim filawlaki Allahumma jihad kurun ei diinuga difauga e korenje jihadtuga korenje he kamekam Allahumma jihad kurun ei diinuga difauga kurang jehe halatuga korenje he kamekam ekan duka lewjukam goni nama Islam diinuga matvirikama Islam diinuga sharaf gelligen danekan hame yakuga kiti Allah washa rasulaya kiya mangatumunge muhimmu kam wes algona menna me hadisan fenigen wara viris irit kodde ei ashabe kolon kiti rasula sallallahu alaihi wasallam kiya man wadagen goy me hangurama algona menna fenigen gospawe ade hangurama kam gawani nama e hangurama ge leader nota qaida nota amira denti mihun kiya mangatumunge muhimmu kama ekamuge ma kama muhimmu kam wes algona menna me hadisan fenigen de hame akoga mi hanguramen libigenda ane muhim filawlaki muslimunge meduga ufedifawa kuriga ufedifawa ekige dekoloweri kama adawa terikama mi kantata ves
mi hangora manga sabun netive gos ei ebbe ekamuge ihsas warabas boda kurevigenne mediyei ade mi hangura maga bari wadagane muhajirun fiwa den ginan tibbevi madina ansariya bekalon ebekalon ki ebekalonge magandu bodu de gabila kamagawa khazraj wan haya aus wan haya demeduga eta zamanaka digon dimigen dia ahartaka demigen dia hanguramata kurefa wa de gabila names islam deenuga sabunna ekuga ebekalon ki e gomegge e deeneka nisbava en ummate gotuga e bekalon mi hanguramaga sabitu koddevi adikit qur'anu allah he korwani wa allafa bainan qulubihim fa allah subhanahu wa ta'ala ebami hunge hittan ekori koreviye law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim fa he kaleg faano ebami hunge hittan ekori korew mattaka duniyega waha mudelen heda korbikamga vies kaleg faanakan ekamen hasilan korve hutte walakin allah allafa bainahum ehnekamuko allah subhanahu wa ta'ala ebamihum ekwer korevi hameyako galgol menna me hanguramaga feningen dia ane muhimmu kamake kitma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ei allah ko rasulakamuga vi hindu adi qawmuga is veriya kamuga vi hindu me horiha is farate kamuga vi hindu es rayutunna mashwara korevi eke halata mashwara koroma kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam devi iskama ekalefaano mi hangura mag ekeke marhala tahoga wes mashwara korevi korevun mi hangura ma algo men libgenda filalo takotare fenigen gosfave ade hangura ferum kurin hangura ma nikutuma fahoga hangura ma koren jidana kama kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam gabul korevun hinduga ade mehe medenne be furtama kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kadane akuga nikum wada ganne wi eki hangurama kurumuga gasta ko ennun e beenumuga besnum ekalefaano vidalwi emihegge sawari hazir fawa mihe anwata atuje hisabe gawa mihe kamuga wanina timman kalefaana ekuga nikum wada gatuma duwastaka nota fahon tayyar wegen nikuna wahaka besnum miugoto nikumen hunne be kale kamuga wanina ekalefaana ekuga nikun neuma ei ekalefaanun edlevvi makkage muda gafila emburi sham kare makkada magumatiga madina karilla fadami jehni e hangurama gafila ya hamala devvu ekalefaanunge amas fulakavvi e mama bodu hanguram take kuraka lashkar take hatiyar take besben men nuwana efad lashkare ge tibeni madu bayako me efad gafila ge tibeni madu bayako gafila difa kurmatta kabes e me efad bayag gafila kan husale gotun ei ma udu kama kabesman e maqsad ka kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikon nabi en kam ashabe kalon mes e bagutta nikomen tibbe be kalonge tere madu be kalon kole nikon nabi kam gawani names abu sufyan mi habartal libuma ko abu sufyan lashkaruge nota gafilage datul qura mago mulen badlu kolli mulen mago badlu kollu sobon muslimun nan el ashkaru atuwago nuy nuta gafila atuwago nuy names e gafila salam krumataka makkan hanguram mere lashkara badalu edana kama kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam gabul qurabun hinduga kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kolon ari hoga midanamani timan kale faana mekamuga jawab devwa nuta rawiya devwa nuta tibe fulunge khiyal faal korwashe ehindo ashabe kalonge tereng abu bakr umar mifada muhajiriya be kalon eki be kalon ebe fona fenilwa goitta vidalom gendevi ebe fulun ekale faana ari hoga tibbe wahakya hangurama kuranji honu kam gaves hangurama kurma pasnu jehena wahakya mifada kita rasulullah ufay wada ganna fada wahakata vidalom gendevi egotun miqdad mono al aswad es muhajiriya be kale makkah wada ganne muhajiriya be kale ebe fla bidalawane e allah ga rasula allah gandi buname timammen banu israel baagaga mihum musa ga fana denne behennen nudannawana me emihum kike dobune izhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun musa ga fana emihum dennevi kale fana kale fanonge verir allah hangurama wada ganna washe timammen tibene mitage ishindegen timammen tibene kulibala mitage Allah wa tiba kalefana wadaga hangoram koro washe
මේ සහාබි බේෆලා මිකත් බුන් අස්වද් දාලවනි එමිහුංග දෙන්නේ වෙහින්නේ තිමන් බේකලු නොදන්නවානෙම එහෙන එකම තිමන් බේකලු දන්නවානි ඉස්හබ් අන්ත වරබ්බුක ෆකාතිලා ඉන්නා මඅකුමා මුකාතිලූන් අල්ලාහුවා කලේෆාන් හරම් කරවවාෂේ කලේෆාන් අකුග තිමන් මෙමස් හංගුරාම කරවවා හුෂීමේ මිහින්නේ තිමන් මෙන් දන්නවානි මිකත් දෙන්නේ වෙස් අනෙක්කාස් කිත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අනෙක්කාස් මි විදාලවනේ තිබේකලුන ෆෙනිලවවා එච් විදාලවාෂේ සහාබින්ගත මෙහර එත බේෆෝන වාහක දෙක අනෙක්කස් මිදාලවනේ දැන් සඅද් බුන් මුආස් මදීනාගේ අන්සාරිය මෂහූර් බේෆල ගබීලාගේ ඉස් බේෆල වෙස්මේ සඅද් බුන් මුආස් ඉහසාස් කරවුනේ මි සුවාල් කරවන්නේ මි දන්නවනේ තිමම අන්සාරිය බේකලොන් එකම බෙහෙ ගොතන් ෆෙනිලවා ගොතේ විදාලොම්ගේ වාහකන් ඉහසාස් කරවෙගේ මිදාලවනේ කලේ ෆන්ති විදාලවනේ තිමම බේකලොන්ගේ වාහක තෝයි فهتمام بيكالون جوابك مية විදාලවනේ මේ ඔක්කණ්ඩ මා දුරුණන් හිසාබෙගේ එදි මාලොන් කණ්ඩු වෙස් මේ ඔන්නනි මේ ඔක්කණ්ඩ කලේෆාන එරවඩායන් කමුගා වියස් තිමම් බේකලොන් කලේෆාන එකුගා කලේෆාන ෆහතුගා තිමම් මෙන් එකණ්ඩ වෙස් එරේක ෆහෙන් නුජහෙනම් මේ තිමම් මෙන්නකි හංගුරාමාගා හිවරගොද කෙත්තෙරි තෙදුවරි බේකමුගා කලේෆාන ෆෙන්නානේ فهي كليفان إدلوا بيكا سلها ورواشه كليفان إدلوا بيكا هنغرام كرواشه فهي تيمن بيكا لونغ فراتون كليفان إدلوا وفا كروا كانت منوي تيمن بيكا لونغ فراتون كليفان فين ودا نغنوانه أده كيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصاري بيكا لونغ خيال ميكمغ هود وانجه ما غنو ده سبب واكمغ علمرين فها كروا එකමකි මිලෂ්කරුග ගිනයි අන්සෝරිය බේකලොන් මදීනාගේ අහුල්වරින් අන්සෝරිය බේකලොන් මේ ලෂ්කරුග ගිනයි හැමයාකුග බයතුල් අකබාග ඒ මදීනා හිජරා වඩාගතුම කුරින් අන්සෝරිය බේකලොන් ඇකුග මක්කාග ඒ හිෆෙවුණු බය අතුග වා ෂරුතුතෙන් ෂර්තෙක් ගමියන්නනේ කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මදීනා හිජරා වඩාගෙන ෆිකමුග වනී නම මදීනා ගහලුවරෙන් එමිහුන්ගේ අඹින්නා දරින් හිමාය කුරා ෆදාන් කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හිමාය කුරවාන කමග වාහක ඒගොතන් එබ්බස් වෙලවා හිමනේ නමස් මිහාර මේ මදීනා ගනෝ මදීනම් බේර සරහද් දෙක හාදිසාක මෙවලන් එහෙමජ කමග වනේ නම ඒ එග්‍රීමන්ට් එක දශොන් අන්සෝරිය බේකලොන් ඒ එග්‍රීමන්ට් වා ගොතුක මතේ එකලේෆාන් හිමාය කුරවන් ජෙහෙනතන නූන්තෝ මේ සවාල් ෆදේ ෆදා මාදාක බාතිවේ ඒ අස්හාබ් බේකලොන් ඒ අන්සෝරිය බේකලොන්ගේ රාවියකන් එකලේෆාන මි එද්ලවනේ එම් එක එංගිලබ්වාගෙන් මුආස්ගේ ෆානෝ මි ජවාබ් දෙබි ඒ බේකලොන් මේ කමග දෙකිලබ්වා ගොයි ඒ ජවාබ් දෙවමක කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මොන් ෆොලෝ අලිවේ උජාලා වෙගෙන් දිය කමග වනි ඒ බේකලොන් ඒ දෙවි ජවාබ්ගේ සෝවම් අද මේ හංගොරම් පෙෂොම කුරින් කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අස්හාබ් බේකලොන් කුරෙවි මුහිම් මෂවරා කුල් ගෙල්බන් ෆාහම් කරබනි අපි අප හංගොරම් පෙෂොම වෙෆවනිකෝ kීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හංගොරාම ලෂ්කරාගෙන් ඇස් වකී තනකම් මඩු කරවා එතනග ෆේලකි ජසන් ඔළුවමු අල් හුබාබ් බනුල් මුන්සිර් වඩාගෙන් විදාලවනේ මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කලේක ෆන අංගවාගෙන් මඩු කරවි තනෙත්තෝ එමෙ මිතාග ලෂ්කර මඩු කරවි හංගොරාම කුරමටක මිතාග ති මඩු කරවි අල්ලාහ් අංගවාගෙන් හෙయ్యේ නොවත හංගොරාමේකි මකරා හීලෙන් එකුලෙවේ කමින් හෙయ్యේ kීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවි අල්ලාහ් අංගවාගෙන් නකොනෝන එහෙන එකම තිමන් කලේෆාන ෆෙනලබ්වාග මිතා මඩු කරවියේ හංගොරාමේකි ඒග මකරා හීලෙන් එකුලෙවේ කමකේ එහෙදු හොබා විදාලවනේ හංගොරාමේ කරන් කමග වණේ නා මිතන කම කොනුදේ හංගොරාමේ කුර්මක මිතන කම කොනුදේ එහෙන එකමකෝ මිවිනතාක හිංගවාෂ එතාග තිමම්මෙ මඩු කුරානියේ ඒ බදුරුගවා වලුගේ කෑරීගේ සරහද්දුක මඩු කුර්ම ෆෝගා තිමම්මෙ එතාග fen rakka koruman hawden heduma fahuga e balon fennaga timammen fenuge macca baru hingani erun adaba tirinnan e balon fen libum wes manawege nedani ehdo kiyata rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidalwe hubab e devvi ishada ekota hingawashe etanadam adami sahabe bekale e be falaku ebe fulakan ekamugal liblava fawa tajribaga aliga e devvi rawyu qabul kurwa egota kiyata rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal kurwi egota kabs ekalefanu bidalan nuwe timan kalefana ki allah ga rasul timan kalefana fenilwa gota mikanta tanimma shike hameyakuga
hubabo e vidalo gotakanta kurebun ei ekalefanunge matiwere kama rasul kama mikama libilevi unikame kamgas kita rasul sallallahu alaihi wasallam e mashura e gotakabs dekiyano lavva ehne kamak ei enagal mashura e kamga wative e mashura e gotaga kantata kurevi hame yako galgo mena fenigen dani hangurama nimo fahuga hangurama ga asiruvi hayyer korewunu mihuna meduga kantata qur'ana gotka medubes ashabe kolna mashara korevi ehni ekamuga waki hukumen allah subhanahu wa ta'ala bawa lava fonwative ekalefanu ekama med mashara korevi ade mashara ga abu bakr ga fanu dennevi allah subhanahu wa ta'ala kalefan mani matveri ma sharafe nasra devwafe fahe emihunge age nota fidue nangawafa emihun dukallavashe ei emihunna timamen dekola hanguram kurma bes libe mudelekkamuga efasa vegendanete ehna kamako umar radiyallahu anhu ge bahakavi nuneke emihunnaki ei allahu adekola kalefana ga dawata dekola nikon hanguram kuri baike ei emihunge bokandu nungote timan kalefana ke fene nulave mulen tafatu de khiyale mekamuga kita rasula sallallahu alaihi wasallam en hushalege mediyei den e khiyal goteren mi halatuga kita rasula sallallahu alaihi wasallam mi hippevi abu bakr radhiyallahu anhu devvi khiyal fulu ei fidue nangawafa emi hundu kollum namaves ege teren fidue liben fada ne nikameti fagirun kamuga wani nama ade miheki ei lienken danna mihekamuga wani nama madina kudin etere waki adetege kudinna lienken das kodif kamuga wani nama ei emihun fidiya kamuga ballawa fes du kolle ba kudiyem adi hamayakuga lienken ves nodanna adi fagir kamuga gotun fidiya nodeven fada mihun maaf karawa fes fonwa lebi ade mi gota mi kanta kurawma ekuga allah subhanahu wa ta'ala mi kanta ka medo mi kanta ta mi kurevi gos ko kamuga aya bawa lebi namas ei ekan hingana go kamuga kuring allah subhanahu wa ta'ala denodikem wa kama adi kamuga allah subhanahu wa ta'ala e ku fuswa de wa fa kamuge aya bawa lebi ade mi kankamunna adius ehenen etan hadisata kon algo menna kita rasula sallallahu alaihi wasallam eke kantatawga muhim kantatawga mashara korbi kan algo menna fenigen de misalakan khandago hanguramaga madina ga washage e konnan jehna bodu walogondo konumo kantogas ei salman al farisi devi khiyala e gotakor bikamen eki arabi karaga mihun kon uleka me besnu danna kame besnu names e khiyala ki ei mi gotan emme rangalo khiyala kam gawative e gotan e faharo kantakor vi adi allah ge madada ko ga e hanguramaga muslimunna nasru lebigen besdi hameya ko uhud hangurama gas kantata qur'an got kamedu mashwara koregen di madina ga tibegen madina himay qur'an to muta rabbera nikume mushrikuna hanguram qur'an to mikom gas mashwara kore mafhoga kit rasul sallallahu alaihi wasallam kotini mikom ga wahaka sirat faitoga annani hameya ko olgo menna mi hangurama libigen da ane mo filawla ki ikhlas tere kama tedweri kan ei allah ga nasru aw mataka muhimmu de sharutukan ikhlas tere kama tedweri kan kit rasul sallallahu alaihi wasallam ari hang eddu ko mihakas miswal korane fahe bayako nota mihako hangaram ko faane ene libidane ghanima mudalataka ene libidane ghanima mudataka kattaka mihako hangaram ko faane adi mihak hangaram koffane enege nan mistahunge terega dirumattaka adi hamayakuga mihak hangaram koffane eneki mistahunge hittawga mativeri maqame libigen wafada mihek monga wumattaka mihak hangaram koffane faman fi sabilillah fa mige teren ka ko hiye allahuge mauga evane tafatu gota mihak hangaram koffane min kamen hasil kurumattaka fa ege teren ka ko hiye Allahuga mauga evane ehdo kita rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korabani man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah fa emiha ko angoram korane Allahuga kalima folo ei kalima folo mativeri kurumattaka kamaga wani nama
emiha evaniye Allahge mawga Allahge kalima fulu matiwar kurumattaka kurave hangurama ekamuga waninama ekamuga hanguram kura kamuga waninama emihe kiye eyye Allahge mawga hanguram kura miheki libidane ganima mudattaka nuwada enage nan mihunga terega dirumattaka not eneki wara gada fada fahulawane gotuga mashhuru mattaka hangurama kura miha nune Allahumma salli Allahumma salli ade kuris denne hen dua kurumuge muhimukamuge wahaka me hadisaga argumennan ebaade amayakoga argumenna me hanguramaga fenigen dia anen haqiqatiki Allah subhanahu wa ta'ala edi wodigen fe hindegga edi wodigen fe gotaka kantatta ham koda hindukulage terega badlu kollevun argumen am goteka duniyega kantatta kamyab kurumattaka kantatta kurumattaka bay kahala step take fiolata argumen ebeje tabawan names Allah subhanahu wa ta'ala ki ei sabab tabes meduru korwa farabes mem ma abes ka sabab netives ekhamen egotuga vun levun Allah subhanahu wa ta'ala ya hama abes ka hala undugo kamen non Allah subhanahu wa ta'ala huriha kama koludu wante wadigen be misalaka alifan ei dunevi gotun algona balakam ga wani nama andala echen ei alifanaki andala echen Allah subhanahu wa ta'ala ge labba fa wasifa eki ei echi andalum namas Ibrahim alayhis salam alifanan andale alifanan ella lewuno hinduga Allah subhanahu wa ta'ala e alifan levi ekalefana aman kande fini kande eche gotuga mi hangura mega salgona fenige mediyei kuda hindukolage terega am usulum fenigen da kantaka khilafa muli kantata badlu wegen dietan ei ha hen ha mi honna tinsteken ha mi hon badlu kori hindu hatiyar gotum balakam ga wanines hangorama tayyar wegen tibe gotum balalikam ga wies muslimun gatuga hori madu hatiyare hangorama ka nikonne be kalun nun ei ehmegen aadaage hatiyar teken hori names mushrikun nikuti hangorama ka tayyar wen kam ga wati we emi hon gatuga hatiyar hori muslimun gatuga oti emme de as hangaram kurumattaka hangaram sawaru mattaka emme de as oti names mushrikun gatuga fudewaraka gina adege as hori jamala balakam gawani names gina adege jamal emi gatuga hori muslimun gatuga gaganakan haddi hawaraka jamal oti e jamaluga daturu kurumun dieros ekbe fon duty bus wage bekolog hingawakam ar bekol sawar wada mi hoda gotegga me sarhadda e bekon daturu kurwa fa wada gatives ema dunevi usun balakam gawani nama muslimun adadu esmadu taketi egodum esmadu anguramaga hatiyaru esmadu huriha gotukum dati halega tibibay namas Allah subhanahu wa ta'ala ekantatta kuda hindukolage terega efum ifraja sawalevi Allah godu bantakan Allah kame himma wade ba kam gawani nama ekamuga ebbeso benge chenne ekamuga vies ekame nimigen danekan hameyakuga Abu Sufyan lashkaru kurin denne bihen mago mulim badlu kolluma fahoga atirimati mulim maaka badlu kolluma ko ene Abu Sufyan yagi beje mi lashkaro den salama bikan dem muslimon na lashkaro fahatu me gafila fahatun akam ga vies den atunu lebenaka ehendo Abu Sufyan mi he ko anekas fanuwi gurash wan haga lashkara mi hartimam men aman ka libijje timam men mi har salama vejje den tiba mi embori die kam ga ves masallen nete timam menge no teba mihunge wefari gafilan evskala nurukkal dennete emihumas aman kamak embori makkaya diyomuga fursata yoti lefa henekamonko Allah nimma fa kamakam goninama ekame fahana alaf kanu devenete besmi Abu Juhulga wahaka bi nunake timanna mem baduruga tinduhu maduko fedan etaga maduko tibe rabe majako kabe hada tindus wanden eta tife timanna men danem Madinaga mihun nasha adi ehenen arabinna vesti mammenge boda kama ti mammenge matweri kama baru werekan fennane eru ebahoge macca metaga emihun madukuri egota madukogen tibba me muslimunge lashkaro hisaban as me hangorama kurevegen midiyei kurim bodon fadan Abu Sufyan edunu gota ebihun ge lashkaro amam wima emihun amradiya nama
muslimun nami hangura manga badlu kuraka bes no jehonis names Allah subhanahu wa ta'ala ge nimman ei ma furiham nimman kam gawati mi hangura manga makka ge mushrikonge bodeti huriha zaimun take gatlu wegen hangura manga madanu ge di makka ge bodunge tere mashhur etan ete bayako hangura manga gatlu wegen di muslimonge mi nikamati lashkuru kurimatiga muli makka ge bodakama kiburu werikama mi huriha kantaka nikamiti kamaka badlu wegin ediyei kuda hindu kolege terege ameyako galgo menna fenigenda anekamaki shaytona abaduwes mistakon na gos kantata zina teri kurumuga ena demi hunnakam shaytona abaduwes ena kurwa kantata mistakona zina teri koddekan فكيت قرآن الله وهي قربا فاوي وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فهي شيطانا أميهم عمل تزيين تري كودين هندو هندو مكراشه وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فهي ميدو تبع أميهم ماتشا قدوان هم بيكونوا تبينه دلاشكرو تيارو من دي وقتو هنقرام تيارو من دي وقتو شيطانا بحكا في مي بس وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فهي ميدو تبع أميهم ماتشا قدوان كنان هم بيكونوا تبينه وإني جار لكم فهي تمنى بمن تبع أميهم أكوجا تبع أميهم جا أوتري قطوجا جا ميه قطوجا بمن فلما ترى أتل فئتان فهي دلاشكر أس بدلوي هندوجا نقص على عقبي أمبري دفعته فيلم وقال إني بريء منكم فهي تمنى تبع أميهم فراتون كبان بريء بيجين ومن إني أرى ما لا ترون فهي تمنى فينه تبعها من نفنة تاني تمنى فينه تبعها من نفنة تاني نفنة كانت تكفينه إني أخاف الله فهي تمنى الله بروت يومه والله شديد العقاب الله عذابك قد فديتك فهي شيطان فينك مدي ملاك بيكالون ودوم فابا وداغن نمتن فينك شيطان فيلا دوي فيلا دوفاغتي ada syaitan abadus algon menge kantata zina teri korumuga waane names algon men ekamege tere mehunima algon me eketere me ekamege tere vettunima den hisabun ena salama waane ene kamun reki gannan me hamekane me shaytan aga sifa non hama insanu go tere shaytanunge sifa gotu algon men fenigen dani hama me sifa hama yakuga me delashkaro badalwe hindu hangura me agulegen munafiqunge bastake algo men feringen me ebade mege iz yaqulu al munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun fahe munafiquna adi ebahege hituga balimadkam wa mihun buni bunun handuma kurashe gharra haula idinhum fahe din euren hellun ter kollafiya fahe medina tababegene memi madu mis kolangas me bodu lashkara badal kuram melan hanguram kuram melan garra dinam emihun medin rabban olwala fi anta olwala fi medin wa man yatawakkal ala allah fa inna allah azizun hakim fa hadan nashe hama kashorun allah aziz wa anta hakim anta raskalang allah wakil kurami hakan allah hakim anta mati farat ade minunas ilmaring mi hangurama libinda mati muhimu fila walotake faha korwa fave names lifawa wakut kolo homo ma ko galgondo wa haka mi hisabam kor kollani duaiki algo menneki mi fada hadisa takun ibrahim libgane algon menge amal tang islah kurma gada ala masya korabe ko levun ade mi ramdom haki mi algo menge fa fata fo hegenda adina raka mutti koregen wa mi hunga tereng alamen allah subhanahu wa ta'ala mi warqadebu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh